Qancha 4 yerden milyon so'm akça tapsa bolboyu. Hazır biz sizlerge kışlı kunida bekar ele oturgan ayımlar bolsun, erkekler bolsun, uy bulelerge bere turgan biznes plan sunuşubuz. Qarаңызlar, mınаны astı bio gumus ustuna jey turgan piyazımız bar go. Oşonun ustuna ele kesip turup, jarmaştırıp koygon. Al mına jer yakın ele egilde bul jerde peçke ele turat ele. Şonu peçkani alıp bu yoqqa egip koyuldu. Ha mınalar bolsa 19 dekabrda oturguzulgan bolsa hazır 4 yanvar bolup kaldı. Eseptеңиздер kança kun boldu? Al kommentariyga жазып koyuңuzlar. Эми bunu kança kılavuz? Kesilgenden keyin mınаны qarаңыздар, sapatını jese şonday nerseni jeyiş керек de, bu abdan sonun. Şonu 5 ya 6 tasını koyup durup baylanat eken. Baylangandan keyin bazarga tapşırsa da bolot. Alarmanдар abdan көп. Ошого айымдарга да айта турган сунушубуз, кээ бир үй бүлөлөргө да айта турган сунушубуз, hareketli başlаңыздар. Бүгүндөн эле başlаңыздар. Мен бир окуяны эле айтып берейин. Бир адам үйдө жатат да, жатканда телевизордо чыгат да, телевизордо байып кетүүнү каалайсыңбы десе, мен каалайм да дейт да. Десе, чоң машиналарды миништи каалайсыңбы десе, мен каалайм да дейт да. Үй алышты каалайсыңбы десе, мен каалайм да дейт. Анда жатпай түр ишти кыл десе, бу алдайт дейт да. Бу алдайт, жалган сүйлөйт да деп дагы жатып алат да. Ошого эгер кыйналып жаткан үй бүлө болобу, кыйналбай жаткандар барбы, hareket kılaylık. Allah rızkını verir, жақсы olur. Bu birinci ele kesip жатқан üçünü dosumdan Allah razı olsun. Emi andan ikinci videoda biz bu kançaga satıldı, emni oldu, kança pribül boldu, alarda eğer kızık bolsa çıkarıp berебиз. Аны жазып koyuңuzlar. Maga kızık desеңizler ikinci videonu çıkarabız. Kızık bolsa çıkarбай эле koyarız. Rahmat sizlerге.